Cabinet was also briefed about the City of Cape Town's imposing of taxi operating conditions, which are at variance. Mbuso tifuna ukuthi umasipala waseKapa ahocise yonke imibandela ekusebenzisa kumatekisi lengihambisana nemithetho yavelonkhe ekuthutha kuleli. Mina ngikhumbula endlini bekunamagazi bekunegazi lamasport nyana leli liningi alishoyo yena. Lo ngifuna azochazela abantu lento ayishoyo. Ufakazi wombuso icaleni lekubulawa kwaSenzome watumula amadlala uthi angeke aphawule ngekushayisana kwestatement sakhe naleto talabanye bofakazi. We went through the group stages and we made it out of the group stages. We made to the round of 16. Baba kuhle kuhlanganeni zabeni teSiswati la SABC akusibukela thamba imbili lomuhla. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe lobanga ngitiphi tingekethi nikhungetse ningumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Tindvuna tembuso tifuna kutsi umasipala waseKapa ahocise yonke imibandela ekusebenzisa kwamatekisi lengihambisana nemithetho yavelonkhe ekuthutha kuleli. Ikhuluma lebetindzaba lomuhla ngatiphumuti emhlangano cabinet kuleli viki indvuna yehhovisi lebengameli ikhumbudzo Ntshaveni uthi uhulumende ufuna kube nekuthula nemithetho kwendlela takhamuti talomasipala. Kwendwe libito lekuthi tonke tinhlangothi tibile etafuleni kukhulunyiswane. Hulumende utehlabelele tigameko tolidlame letiphetfuki kulesiteleka sematekisi eKapa wabe sewenda libito kube mthetfo kutsi bacitse nyale siteleka zishiye bagibeli bangenato titfutsi uphinze wahlaba nemthetfo lobuku setshenziswa kwamatekisi kuleli dolobha luphikisana nemthetfo wavelonkhe. The Cabinet was also briefed about the City of Cape Town's imposing of taxi operating conditions, which are at variance with both the National Road Traffic Act and also the National Land Transport Act, which regulate the traffic offences and applicable penalties, including the impounding of vehicles. And Cabinet has directed the Minister of Transport, Minister Cindy Chikunga, to ensure that any taxi operating conditions that contradicts the laws of the Republic are removed. Kusenjalo Ntshaveni usetime ngemumo tinhlelo tengqungquthela ye-BRICS litobanja kuleli kulenyanga lesetulu kanti uphinze wathi umhlangano yetinvuna seyaphotfulwa. These engagements provided governments, organizations, experts and academics from the BRICS nations an opportunity to discuss issues of mutual interest that will enable informed decision-making during the BRICS summit. Uthi bayakumukela nokufaka kwelulwimi lwetimbawu njengelulwimi lolusemthethweni kuleli. Cabinet welcomed the recent signing into law of the South African Sign Language Bill by President Ramaphosa into an act which made the South African Sign Language the 12th official language in South Africa. Ikhabhinethi kusekelele ukhetho kaDaniken Peters njengomcondzisi welovisi emgcini mafavelonkhe. Daniken uthi Tindzaba ku-Ismail Momoniet lubeka bambe kwesikhashana kusukela ngenhlaba nyakenye. Leli khabhinethi liphindze lamukela incubekelo embili kulolu hlelo lwetemandla lolomenyetela umengameli Cyril Ramaphosa loluhlose kulwisana nokuhamba kwagesi ngenhloso yokumonga. Inhloko yehhovisi ANC seyifakelo lobekade lisekela isihlalo walenhlangano KwaZulu-Natal Michael Mabuyakhulu ukuthi asisite abe ingcenye lethimba letawusebenta kuleli khetho lweminyaka lodako. Mtolo is there. He's heading the elections team. Mabuyakhulu will be brought in to reinforce and work with the elect. We don't want confusion where we start to bring up issues and people think we want to bring people in the back door. When we don't, how will we win an election if you don't have trust in your leadership? I can't go in Northwest and jump no and start working with, with Mahlenge in Northwest and ignore elected leadership. How do you think you can win leadership? What is important for us is to unite comrades, unite ANC people. That's what is important, without undermining those who are elected and then cast aspersions on them and then give them names and all of that. Those who have lost, they must understand, they must subject themselves to the discipline of the party. Their turn will come if the membership is still having appetite for their leadership. They will come back. And if they work with discipline within the structures, they will come back. And the most important thing now
as the ANC, which we understand, is that let's leave the side shows and focus on the real issues. Comrade Mabuya Kulu would have been something in government if he did not have a case. And we need to thank him that he did not have to be told. He then decided, painful as it was, to go step aside. Unfortunately, when he comes back, hey, there are many things that have passed. Conferences have passed. Maybe he could have been an NEC member. I can't imagine what that comrade have gone through. Fakazi ombuso ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa Tumela Madlala uthi angeke aphawule ngekushayisana kwestatement sakhe naletuta labanye bufakazi. Madlala bekashiwe ngombuto enkantolo ephakeme ePitoli njengalomnye lobufakazi lebekade bakhona endlini eFosloras eMpumalanga eJozi nakudutshulwa kubulawa Meyiwa nga-2014. Uchubekile nekuphinzilidwa ngemibuto Tumelo Madlala lobeka khona nakudutshulwa kubulawa Senzo Meyiwa eFosloras eJozi ngeminyaka wa-2014. Madlala utshela inkantolo ephakeme likanekise ePitoli ukuthi kulokunye lokubhalwe kwestatement labanye labathole ubufakazi akhambisane naloku lo akubona yena. Uthi akamange abone ingadi leningi lebe iphuma kuMeyiwa njengoba kushiwo kuletinye izitatimende. Yabona le statement lo ngifuna ukuthi azoyichazela yena lento ayibhalile. Because nalelo gazi aliningi alishoyo ukuthi belibonaphi. Because mina ngikhumbula endlini bekunamagazi kunegazi lama-sport nyana leli liningi alishoyo yena. Lo ngifuna azochazela abantu lento ayishoyo. Madlala uthi emaphoyisa atingetela lokunye lokubhalwe kustatement sakhe kufaka ekhathi lodzaba loluchaza lesibhamu lesabulala Meyiwa ukuthi besenjani. Uthi wawatshela emaphoyisa ngalolu dzaba. Ngangekho isimeni sokuqaphela lezo zinto. Into engangijani ngangifuna yenzeke ukuthi bangakwazi ukumsiza. Yonke eyibalekile lokumina. Utshele inkantolo ukuthi nabefika esibhedlela kamanga nake lokuningi lobekwenteka kufaka ekhathi nesimo Meyiwa beka kuso. Uthi lebeka kunakile ukuthi aqinisekise ukuthi Meyiwa utfola lisito ngekusheshsha. Lolu dzaba luyachubeka. Umbuso ubithe efakazi wale-11 ecaleni lemfundisi Timothy Motoso nalabo lasolwa nabo Bulusanda Sulani nazukiswa Sitho. Karen Mulang lomunye umlilo kwengcondo lwabanetwombe nalabanye lekuthiwa bahlukunyetwa ngoMotoso. Wethule ubufakazi achaza ngendlela lekuthiwa bekahehwa ngayo lamantombazane ukuthi aye emacasini na uMotoso. Mulang ufakazi wesithathu ungena ebhokisini solo kuqala ekuthela lelicala enkantolo ephakeme eGqeberha kuleli viki. Ndiyazibusela namhlanje silapha kwikundla ephakamileyo yase-Port Elizabeth kwi-trial ka-Pastor Motoso and his two co-accused. Namhlanje enkundleni kuye kwama uKaren Miller oyi-psychologist uye wathetha namaxhoba alleged amaxhoba kaPastor Motoso. Into eyavele kakhulu was that la mantombazana ayaya kule ndlu kaMotoso bamoyika kakhulu bebembona njengomntu onguThixo onamandla ophilisa namandla okugweba umuntu ubone bakubuphele tu. Abantwana ke bathetha bethetha noKaren Miller who did interviews with all of these victims bathi babemoyika oMotoso but also befuna basecankwakhe babesiva uba bakhe banje wabajonga wababamba isandla bazosikeleleka. Kodwa bathi ke xa bengena phakathi endlini babona umuntu ongenambeko ocaphukayo ongendlela yothetha. Loo nto uyabenza babe confused bamoyike even more because ecaweni wayephilisa abantu ethetha kamandi engumfundisi ongumshumayeli ethetha kamandi ekhuthaza abantu. Kodwa xa ifika phakathi apha endlini apho khona xa khona abantomazana wayekwazi ubakrwada bathuke besitya kanye ngosuku qha econtroller how much time they watch TV econtroller babalala ngamanye ixesha ingafuni tu babe nodlulwana abanye abantu ngaphandle kwalendlu. So uninzi abantwana besile bamoyika bathi nangoku even though they've left landlo bahlala kweni oMotoso basoyika banexhalo kuba oMotoso ngabafumana babulale because bambona njengomntu ongathi nguThixo namandla okusekelela kumuntu namandla also to curse umuntu. Phinde sive kakumbi kuba lamaxhoba athi oMotoso benza ntoni ngexesha bengaphakathi kule ndlu behlala naye. Kodwa now must be back to in studio. Iqembu lamalungu omphakathi laseNice na eNtshonalanga Kapa lithi angeke livumele bosomatekisi besabise bagibeli. Lokhu kuvela njengoba siteleka seSantakos ngena evikini lesibili. Letakamthiso labosomatekisi ngekumisa imoto letincane behlise abantu babavimbele ukuthi bangaye emsebenzini. Kusukela evikini lengcile letakamthiso sehon lidvuka ekseni lokwathi phekeletele bagibeli kuyomamela noma kuyomela kwekhamba lokubamekisa emsebenzini iqinisekisa ukuthi baphephile. Konke kumenziwe emkhathini kwabashayeli bematekisi nebagibeli ngenxa yesiteleka lesichubekako.
iSantaco ibike kustatement ukuthi yona ayikavimbi bamfu ukuthi bangayimi emsebenzini kepha takhamuti tithi tiyavinjwa. We then decided that this is unacceptable. We will not tolerate this anymore. We came out in our numbers Monday and Tuesday morning at 5 to try and prevent them from any criminal activity. Kusenjalo sodolobha waseNice nanisekela lakhe bahlangene nenhlangano yematekisi kutama kuthola sisombululo. Kepha umphakathi bothukuthele ngemva kokutshelwa ukuthi ungasebenzisi imoto tawo njengematekisi kuye emisebenzini. Those people which wants to still go to work, people must just go to work freely, and there will be no disruptions between those people which are working as well as the taxi operators. Lo sodolobha usangakaphendvuli ngaletikhalo. Netakhamuti tibe setiyahlangana futhi nalenhlangano yematekisi kanti ibaqinisekisile ukuthi angeke isativimba timoto tabo. Lakini esibetoro takamtita seCarino Estate tfuna masipala wembombela susa abantu abakhetini dute nenzawo yabo ngalokungekho emthethweni. Lomuhla ngeminyaka 1985 lona bekathiwa kakhulu uDokotela Allen Busa kwaboshwa ubuye wavela enganolo ngamacala kutama kungena edolobheni lebantu belibale lemnyama ngaphandle kwepermit. Waboshwa ngamaphoyisa kulandzela umthetho lo section 29 wetekuphepha kanti Busa kwabesayiswa ePitoli lapho bekuphinzeliswa khona ngemibuto. Kuboshwa kwakhe kwasusa ludlame kubantu belibale lemnyama nakuletinye inhlanga eCape Peninsula. Kuleyo nyanga futhi uDokotela Busa kwahlela umshuco obekade uya ejele sePortsmouth eKapa lapho bekafuna khona ukuthi kukhulwe Nelson Mandela. Nzabreso atla ke SABC 1 la ubukela khona ukhethe kahle siyakwemukela hlala nathi. Bengabelisile abaphosa wethula ihlelo lokuthuthukiswa kubomasipala beGotsi njengendlela ekutama kunophisa kwethulwa kwetinsita. Lo hlelo lwaqala kumasipala weSigodi OR Tambo nga-2019. Noma kunjalo takhamuti namabhizinisi bathi abasiyo ingcenye yalo hlelo. Bathi lona lomunye umklamo wahulumende lotawuhlomulisa abantu labambalwa. Intswelangqesho, amanzi nococeko iseyingxaki kubahlali base-OR Tambo. Oku kuthethwe ngabahlali bomasipala basekuhlaleni abohlukeneyo. Bathi urhulumente urhuqa inyawo kwaye nenkqubo i-DDM ayikazina tshintsho. Umehluko awukabikho concerning le nto introduce sihlele emakhaya akho misebenzi sihlele ne-degree zethu kunzima. Osomashishini batyhola ngelithi ababandakanywa ngumasipala kwinkqubo ye-DDM. Ekuqaleni kwalonyaka ngelishwa safumanisa uba kukhona kwenziwa amendments kwinto engekaqalisi. Ndiqinisekile ayikaqali i-DDM and whenever sin-meetings sisoloko sikhala ngayo uba iphi nale DDM sasithethe ngayo. Nakuba kwezinye indawo beungafikeleleki kwakona kodwa ke ngoku siyakwazi ukufikeleleka. Lo masipala wesithili othi zikhona inkqubo eziqhubayo kwaye amashishini akhasayo ayaxhamla. Zikhona iprojects ziyenziwa kodwa ke into okubalulekileyo kuba thina senza amaqonga afanelekileyo lahlele khona wokucacisela abahlali cacisela nabo nosomashishini ngoba abanye osomashishini bayaxhamla kwiprojects esiziqhuba koko nje kuyacaca ukuba abantu abayi-understandi kakuhle le nkqubo ye-DDM bacinga uba iza nemali. Isithethi somasipala i-OR Tambo uZimkhitha Macingwane uthi iinkqubo eziqhubayo ziza kuthatha iminyaka. Ziquka idami intabelanga exabise iibhiliyoni ezisibhozo zeerandi nohola wendlela okudle unxweme. Kulindeleke ukuba umongameli uCyril Ramaphosa akhokelele imbizo yesithoba yophuhlisa ingingqi. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Takamtile se-rivalering zibejozi tithi wehle kakhulu umsebenzi wokumba umcibo phansi kalokungekho emthethweni kulenzawo kulenzela kufika kwendlela amaphoyisa abheka icele evikini leliphelile. Ngalesihlanu icele ubambe imbizo rivalering kulendzela ikhalo lidvetwe amalunga emiphakathi ngephepha kwawo ngenxa yetimbi letsemkhathini kwamaqembu abozamazama kulenzawo. Kuthunyelwa abathimba lakhethekile kulenzawo kwetama kuthanyela labozamazama. Sekuphele cishe emaviki lamabili kwatfolakala tidvumbu letisihlanu tebantfu labemba igolide ngalokungekho emthethweni kule mayini kanti isimo sisashubile kulendzawo.
Emaphoyisa achaphele indzawo ngeliso lelibukhali, kepha nanobe kunjalo takhamuti tisasabela timpilo tato. Tende lubito ke kutsi kucedwe nyanga lemikhukhu kulendzawo. Kubulawa abantu sicela nje ukuthi kuvalwe le ndawo ingabi khona kuvale nale migodi. Njengamanje ezalawo la. Izamazama ngani mama? Ngeniqede. Kuleli viki leliphelile emaphoyisa netiphatsimandla letibuke kuphepha kwemphakatsi batsilite imikhukhu leminingi yabozamazama. Kukholelwa ukuthi kugcinwa igolide lenyenti kule mikhukhu. Kutsi made kube ngunyalo kusaboshwe bozamazama labacishe bafinyelele kulabangemakhulu lamabili. One of the tools that our team is using is thermal imaging drones, and this is giving South African Police Service members as well as law enforcement a bigger picture as to what they can expect and where to deploy manpower. BoSolwati bathi kunengi lokufute kwentiwe kulwa nalenkinga yokumbiwa kwetimayini ngalokungemtsetfo. Mengameli nendvuna yetemcebo waphansi nemandla babukene nekusolwa ngendlela balungisa ngayo lenkinga. BoSolwati bathi isisombululo kulenkinga ukuthi kuvalwe tonke timayini letingasebenzi. Badeka Tibetin le Carino Estate bakhombise inthukuthelo yabo etalatini. Letakhamuti livale amahhovisi amasipala wasembombela tifuna kukhulumana sedolobha. Lababekunena bakajabule ngabantu lesebakhe tindlu dude nalendzawo yabo emva kokuthi bangene emhlabeni longasiwo wabo ngendlovu yangena. Base-ke lo masipala akavimbela abantu ungakacitheki ingadi kulendzawo. Lendzawo yetindlu letikhethekile seyinebantfu labakhe ngalokungemtsetfo. Takhamuti taseCarino Estate tikhatsatekile ngalokwakhiwa lokuchubeka kudude nalendzawo yato. Kanti tendela ubito kumasipala wembombela kutsi uthathe tinyathelo. Abasixeleli ngama resolutions nama decisions abawathathayo for ukuyekela abantu abangabhadaliyo ama rates and taxes ukuthi bahlale next to us. Labanikati baletindlu bathi kwakha kwalabantfu ngalokungemtsetfo kulendzawo kutawehlisa lizinga letindlu tabo. Ebese kufisa ukuthi uhulumeni ndawonye naye futhi umansipala babuke ukuthi abantu laba bababukela indawo eright. Morris Mazibane lobuke kwakhiwa nekuhlela lelidolobha uthi utakumisa lokwakhiwa kwaletindlu ukuthi made kube nesisombululo lesisha. Sesiresolve sofaka amabhodi ukustopa la aba invader. Ukuthi bangasaqhubeka bafaka ama-foundation nemikhukhu sizokwenda today lokho. Mazibane uthembise ukuthi utawukhulumisana netakhamuti ngaloludzaba ngalosine evikini lelitako. Sikutile mbukeli kulandzela tigameko takamuva tekulahlwa nekubulawa kwabantwana kutsi ngabe umntu lomsikato obuyele ebumadima bekukhulisa umntwana ngasitakala kanjani. Phendula kanjena. Mina bengithi nomuntu omusha ubhekene nalesimo lesokuthi akukhulise mhlambe umntwana ayedwa. Ayikho i-solution ngaphandle ukuthi asupportiwe from abazali besides ukuthi asupportwe kwabalingani. Zikhona indawo eziphephile ongayithatha umntwana wakho umnikele khona bemkhulise noma kufika umuntu ke ozomthatha ayosikhulisela yena. Kuningi okwenziwa abazali abantu besimama abayifundisa ukuzimela basebenzele bathengisa abotamatisi bathengise noma ngabe yini la emgwaqweni ezikolweni bangathengisa bavula amathuba omsebenzi bazenzele okuncane okungabatheli kunokuthi umuntu abulala umntwana or opt for i-adoption. Yazi mina Msakazo ngibona ukuthi uma umuntu esenenkinga yabantwana ake qala axhumane nomndeni nama-social worker ukuze kubonakala ukuthi bangamsiza ngane kunokuthi abantu bagcine sebethatha izinqumo ezinjenganalesi. Sibuhlungu kakhulu Msakazo. Lona ngumbono wembukeli i-SABC ete yathweswa ukuphendulela. Etebakethe larande sithole ukuthi linyukile nelicathaniswa netimali takulamanye amave.
Kutemidlalo lithelekile iqembu lebanyana abanakana kuleli kulandzela kuphuma umqhudelwano wendebe emhlaba labasikhathi labanjwe New Zealand nase-Australia. Labanye abadlali baleli qembu balile kukhuluma nebeTindzaba. Uqeqesho leqembu lenzele ukuthi akhulume nebeTindzaba kusasa. Libuyile iqembu lebanyana kulandzela kuphuma ku-last 16 yemidlalo yendebe yemhlaba. Umdlalo weleli qembu wendishongo ukhulume kabandi ngala kufundzile kulo mdlalo. It was a great experience. Yeah, we went through the group stages and we made it out of the group stages. We made to the round of 16. Upcoming now, you have Sundowns that will be participating in the CAF Women's Champions League qualifiers, the COSAFA region. We have Banyana playing 2 games away in the US on the 21st and the 24th of September. Nathi longatlindzela kuphuma embiteni kulugwalagwala FM nyalo kwensimbi yesithupha. Lenhlangano yabosomatekisi iSantaco ishaya ngenhlanekela lesimemo sekuchubeka netinkulumo tekubonisana nemkhandlu dolobha waseKapa njengoba ekuchubeka lesiteleka sematekisi. Takhamuti taseCarino Estate tivale emagede emkhandlu dolobha waseMbombela kulesifundza seMpumalanga. Sitibeka lapho tolomuhle nasibetolo ukhona into zakhe mathebula nesimo selitulu. Sikhona ngelesibili bakhona besindebele kusasa. Usale kahle. Ngetela shona ngena zabatalo kanjalo ngetela shona ngena so simo selitulu masibuka ke sithombe sethu kusihla namuhla ngolelo muhle mawehla uyeshona ngane live yabona ukuthi likhombisa ke kuvula kuleto ndzawo leto kanti ke mabuka ke Mpumalanga live ngolelo muhle khona ke mathuba emvula lapha kuye ke la 30% engcenyeni livelele kubomakhelwane bethu kanti ke langela kusasa ngolelo muhle asesekhona lawo mathuba emvula kakhulukati Mpumalanga live kanti ke sesekhona ikakhulukati netiphathu ke tenkulu ngolelo muhle kanti ke sixwayiso lesivela baka South African uyabona ukuthi ngahle kucubuke ke umlilo ikakhulukati emadlelweni latsite abantu ke abacaphele kakhulu kuleto tindzawo leto kanti ke masikubula amazinga eshisa usingabe ke langela kusasa emenjani masibuka ke sifunza eGauteng ngale ke Pretoria hlela lapha ku17 eBroncos Bread League 17 elipholile kuleto ndzawo leto ke Johannesburg Springs nangale Vereeniging nakhona hlela lapha ku16 elikhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke sifunza iLimpopo ngolelo muhle musina kupholile kuleto ndzawo leto ke nangale kuBothoyando njengoba lapha ku23 mabukwenzawo lefana nobuphulukwane hlela lapha kuye ke la 17 emakhopanele ku19 ngolelo muhle kanti ke sifunza eMpumalanga mabuka ke la ndzawo lefana nabo Lydenburg ngolelo muhle hlela lapha kuye ke la 18 kanti ke eMbombela hlela lapha kuye ke la 21 elipholile kuleto ndzawo leto ke ufika ngale kubuzo leshana ngolelo muhle Carolina hlela lapha kuye ke la 18 kanti ke mabuka ke ngale esifundzeni kwaZulu Natal ngolelo muhle ngale ke ikakhulukati eFryhead hlela lapha kuye ke la 22 lipholile kuleto ndzawo leto ke nangale kuRichards Bay ikakhulukati tindzawo leti ngale ke kumkhanya kude King Cetshwayo iLembe nangale Thekwini ngolelo muhle likhombisa kuphola njengoba lihlela lapha kuye ke la 23 nangale kuBokokstad ngolelo muhle kanti ke masichubeka sekubura ke Eastern Cape ngale ke Malitswa ihlela lapha ku19 eKomani ihlela lapha ku22 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto ngolelo muhle futhumele lapha ke icebeka ngolelo muhle njengoba lapha kuye ke la 28 26 ngale ke East London kanti ke mabuka nobe ke eWestern Cape eFredendal ihlela lapha ku29 lifuthumele kuleto ndzawo leto kuyashisa ekudleni lem njengoba lapha kuye ke la 30 mabuka eMossel Bay nakhona kuyafuthumala kuleto ndzawo leto njengoba lapha kuye ke la 29 31 lapha ke Riversdale kanti ke George nakhona liyashisa njengoba lapha kuye ke la 30 eNorthern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Sutherland lipholile kuleto ndzawo leto kanti ke kuseni liyabe lapha ku4 Springbok lihlelo ku25 Appington lifuthumele kuleto ndzawo leto bo DR lipholile njengoba lapha kuye ke la 20 kanti ke Free State mabuka ke ndzawo lefana nabo Fixburg kuyabanza ke kuseni njengoba lapha kuye 1 ngale bo Frankfurt kanti ke Bethlehem lapha ku0 Customer Dinner liyawubeke la lipholile kanti ke Bloemfontein hlela lapha kuye ke la 19 kanti ke mabuka ke tindzawo lefana nabo Wolmaranstad ngale ke Northwest hlela lapha kuye ke la 20 mabuka ke lapha eFreiburg lihlelo ku20 ngolelo mhlobo lendzawo leto lipholile kanti ke nangale boTosca likhombisa ke kuphola ngolelo muhle kanti ke kungakube ngikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle